kezo batikilisi va Thengwe FM ndichikubatanganeza nga chino chivinga nani kadi Vhaimbi the poet ndi mzindo batambira luimbo nga yeno fi Ravusto uyengoto raro bezia batikilisi va Thengwe FM huna WhatsApp group inofi Vhaimbi va Venda inebone arali ba muimbi vangadiwana kamsi bachikuona link ya hone ba joina ene group babona zori nazwa muzika wa Venda ziko chibela guy uyengoto raro huna batu banji bana bakayo heyo WhatsApp group batu ngabo musengwa batu ngabo azimu apostola batu nga bo Zomala Venda batu ngabo Selina Musobi the Diamond Voice batu nga bo Black Lion Mugoba batu nga bo Netwa0P batu ngabo Petra Chitabo batu ngabo Ravusto Tsakani Mwando Minjani na batu ngabo Ziki at Linki uyengoto rado na batu nga bo Messi Rambe na batu ngabo 2Ken RSA nduvanga pala khala melody ya tere bathu nga bo Advo bathu nga bo Apostle LGSM na bathu nga bo Apostle Simone Muzanani na bathu nga bo Azwi bo Billy bathu nga bo Brother Nemas bathu nga bo Calvin Nengudza bo ndibo Nyabana ndibo Cedric Nepile Chisco Mr the Poet ndi Murendi hoyu no bathu nga bo Donzo bo Dr Messi bo Dr Tsakisani bodzibo batu ngabo Emmanuel na batu ngabo bo Esther uyengotorora batu ngabo bo Patuwane Rambuda batu ngabo Ishmael Marara ndi batu ngabo Kamsiva oni yongorora bo dalaga manda Vhaimbi va Venda enkai WhatsApp group nabone arale ba mu imbi wa muzika mwe na mwe bajena batu ngabo bo Fura Manyama na batu bononga Badau batu ngabo Jerry hey odalaga manda bezi arale bakoitoda heyo wa linki bari kwa mangangika inbox bambo D1 ngotorora na chipinga zvino orosara minute mitano romodere yakha hafu uivaka warashinto brekamsi ndiyabu so bathu nga bo Makuva bo Manguveni bathu bononga bo Margaret Pandelani hey odananga manda bo Mokwислanda boy uyengotorora bo bathu nga bo Mpokarive odananga manda bezia wamba duvanunga uyengotorora khatumere maragani riyabuya usikari nda Thengwe FM.